Pa ono što mi sve vreme radimo, to je jedna upornost što se tiče plasmana beloruske tehnike u oblasti transporta. Znači, prvenstveno tu mislim na autobuse i na kamione koji se sklapaju i koji se rade u fabrici MAZ. Ono što smo mi uspjeli da dovučemo u Republiku Srbiju je da dobijemo licence za proizvodnju autobusa, gradskih autobusa i manjih i 12 metara i 18 metara. Imamo i nove projekte sa trolejbusima. Danas je u Beogradu jedan trolejbus upravo na probi, bit će 6 meseci na probi u gradskom saobraćajnom Beograd. To je nešto zašto smo se mi borili da se sklapa isto u Srbiji. Znači jedna saradnja Srbije i Belorusije gde će obe strane imati potpuno identičnu ili istu korist od svega toga, od te saradnje, sa mogućnošću izlaska i na treća tržišta. I ako danas možete da pogledate na beogradskim ulicama, vidjet ćete uglavnom MAZ-ove autobuse i to je rezultat jednog upornog rada od 13-14 godina.